Food security, poverty reduction ug climate change ang pipila sa gihimug-atan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang pagtambong sa 3rd APEC Business Advisory Council meeting nga gipahigayon dinhi sa Subo. Aniya ang report. Pasado alas 10 ganang buntag ni abot sa Convention Center si Presidente Bongbong Marcos. Siya ang pinasilunggang dinapit sa 3rd APEC Business Advisory Council meeting nga gitambungan sa 200 ka mga business leaders gikan sa 21 ka mga member economies. Gihimug-atan sa Pangulo ang food security, poverty reduction, isyu sa global climate change ug ang programa sa seguridad. In the Philippines, our long-term ambition natin 2040, comfortable, secure, and strongly rooted Filipinos where no one is poor or left behind. We aim to achieve this through, amongst others, strengthening agriculture and food production, industrialization, connectivity, and supply chains. Gihangop usab sa Pangulo ang recommendation report sa APEC sama sa agriculture innovation, digital technology, community engagement, sa pagtukod og bag-ong merkado o makig-alayon sa ekonomikanhong paglambo. Gidugang nini ang pagpangita og pamaagi o exploration sa tinubdan sa renewable energy. Labaw sa tanan ang kooperasyon sa business sector alang sa pagkabot sa paspas nga kalambuan. Fostering a sustainable and resilient food system through, among many others, enabling a meaningful and effective partnership with the private sector. But our goal is really to give Asia a bigger voice in changes, right? Renewable energy, transition. Gidugang sa APEC nga maayo na ang business climate sa rehiyon, ilabi na sa Pilipinas, human sa nasinating pandemic. We're good. We have lots of interest. The interest is piling into the Philippines. Everywhere you go around the world, they know that the Philippines is open for business. Our economy is growing at almost 7%, right? So I think we're pretty resilient. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.